الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وخير النبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعات الله، ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في كتابه الكريم: أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiya qilishi, bizlarga tavfiq, hidayat, istiqomat, iymon boyligi nasib qilgan, dini islom bilan bizlarni sharafli qilgan, darajali qilgan, kuni tuni bizlarga rizqlarini yog'dirgan, rahmatin ne'matlarini aylagan, o'zini tiz cho'garga, o'zini sajda qilirga nasib qilgan, mübarek bo'lgan jumg'asida da, sa'odat bo'lgan bu kunida da atlab mübarek yurtuna kelib, amal ibodatlarda qatnashirga nasib eylagan yolg'iz haq Rabbimiz Alloh azza va jallaga ko'p maqtovlarimiz, hamdlarimiz, sanalarimiz, ne'matlarına şükranalarımız devamlı olup tursa edi kardeşlerim. Bütün alemlerge, bütün yeryüzüne ulug' rahmet bo'lgan, seni şadlık alıp kelgan ahir zaman Peygamberi Resulü Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anın ailesine, sahabi kiram dostlarına salavatlarımız, selamlarımız, hayır dualarımız devamlı olsun. Allah Rabbimiz Allah bizlerge anın ümmetinde bulurga nasip kıldı. Bizlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağınıp iske alaydı. Ne güzel bulgan, ne hürmetli bulgan Rabbimiz Allah izgi kitabında radıyallahu anhum ve radu. İndi Allah Rabbuları Allah'tan razılar, Rabbuları Allah da Allah'tan razı deyip iske algan seyikli sahabaları yanında min kardeşlerimle sağınam degen kelimelerini, sözlerini eyteydi. Sahabalar da ya Allah'ın ilşisi, biz senin kardeşlerin tügül misin indi degen vakitte siz benim sahabalarım deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ama lakin kardeşlerim beni görmegen halde, işitmegen halde, aralarda uzun uzak yıllar bulgan halde de elhamdülillah iman bilen, tevfik bilen, şu Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen körsetken, şu babalarımızdan, ebilerimizden buğun tapşırıp kelgen saadet bulgan dinini tutarlar. Yani Allah'ını sağınam deyip Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem iske aldı. Elhamdülillah. Rabbimiz Allah bizlerinin gizzetli kıldı şu iman bilen, tevfik bilen. Eligi okulmuş ayette de Rabbimiz Allah indi Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşağı bizlerge de sıra verip eyt. Bilgenler bilen bilmegenler beraber misin? Tigiz misin? Alar yanaşa mısın deyip Allah azza ve celle Kur'an ayetlerindeydi. Elbette köngül közleri körgen, iman ahilleri bunu bir yakşı bileler deyip Allah azza ve celle şunu bileler, şunu iske alalar, şunu islerinden çıkarmıyorlar deyip Allah azza ve celle ayetlerde eğitti. Şuna elhamdülillah, olumuz kişimiz, balalarımız, ınıklarımız, hayatta, turmuşta, maişette bir kirek nerse ilimnin, bir kirek nerse eken anlayımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ingen en birinci ayette oku deyip başlandı. Cebrail aleyhisselam ikra oku deyip Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'e eğitti cemaat. Şuna da turmuşumuz, hayatımız, maişetimiz Allah Rabbimiz koşkan ilimni alıp
Rabbimiz Allah'ның исем sıfatlarını tanып, кая яхшы, кая яман. Бу нәрсә Раббым Аллаһның әмер иткәне, кушканы, фарызы, ваҗибы. Булса Расулым саллаллаху алейхи ва саллямның юлы, мәндүб, хәерле изге гамәлләр. Булса харам, булса мәкрух, булса тыелган нәрсә. Ягъни мөмин мөселман шулар белән акны карадан аера, тормышын күркәмлек иле алып бара. Әлхәмдүлиллаһ, элек-электән динебез, ислам шәригатебез гыйлемгә, хәерлеккә, ак юлга чакырган. Шуңа Аллаһ Раббыбыз рәхмәте, фазлы, карамы илә гыйлемнәребезне мәнфәгатьле кылса иде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям да гыйлемнең файдалысын сорый иде. Ризыкның яхшысын, тайыбын сорый иде. Гамәлнең кабулын үтенә иде Раббыбыз Аллаһтан. Шуңа да алган гыйлемнәребез мәнфәгатьле, файдалы булса иде. Алган гыйлемнәр безне тәкәбберлеккә, масаюга, адашуга алып бармаса иде. Әгәр дә карасак, җәмәгать иблисның хәлендә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә ушбу иблискә заманында улы булган гыйлем әһле булырга, гыйлем иясе булырга, хәтта фәрештәләрнең остазы булырга да мөмкинлекләр биргән иде. Әмма ләкин тәкәбберлек, күңелдә дөрес булмаган уйлар, фикерләр, үзен илләмәгәр аерып күрү, башкаларны түбән күрү, ушбу инданы хәлакәткә алып барды җәмәгать. Мин хәерлерәк дигән кәлимәләрне әйтте. Шуңа да мөмин мөселман күпме гыйлем ала икән, аның түбәнчелеге иншааллаһ арта. Раббысы Аллаһның дине кушканны белә. Раббысы субханаху ва тәгаләнең әмер иткәннәрен белә, таный, хаятында, гомерендә күркәмлек илә дәвам кыла. Шуңа да без асылыбызга кайтырга тиешлебез. Асылыбызны әйбәтләп белергә тиешлебез. Динебез нәрсәгә өнди? Ушбу фани тормышта, хаятта яшәгән вакытта да ушбу мизгелләребезне, көннәребезне, хаятларыбызны, төннәребезне бушка үткәрмичә илләмәгәр хәерлеккә, нигъмәткә омтылырга тиешлебез. Раббыбыз Аллаһ рәхмәте белән ушбу көннәрне, ватыннарны, узып бара торган атналарын, алар бик тиз үтә. Әле мәңнә җыелып җомга укыган идек, инде карыйсың, киләсе җомга килеп җитә. Гомер дигән нәрсә бик алга чаба, бик тиз уза җәмәгать. Әмма ләкин моны файдаланып, хәлебездән килгәнчә гыйлемгә омтылсак, бер генә хәреф өйрәнсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның хәдисен дә онытмыйча, бәллигу анна валау ая, миннән бер аят булса да ирештерегез, күрсәтегез. Бәшширу ва ла тунаффиру, сөендерегез, шатландырыгыз, нәфрәтләндермәгез, эре булмагыз, хәсәтләнмәгез, бер-берегезне ким күрмәгез дигән асыл васиятләренә ябышып, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә яшәргә насыйп әйләсә иде. Әлхәмдүлиллаһ, бу Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә алып бара. Шуның белән Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез. Хәятләребездә бәрәкәт, иминлек, сәгадәт хасил була җәмәгать. Шуңа да ниятләребез дөрес булса иде. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә рәхмәте илә безләргә улы булган мөмкинлек, бәхет, сәгадәт насыйп әйләде. Бу да булсын ният. Нинди генә гамәлгә керешсәк тә, намаз укырга бассак та, ураза тотарга ниятләсәк тә, садака бирергә җыенсак та, ният дигән нәрсә күңелдә, калыпта. Моны аның тизеклеге, моны аның дөрес булуы, улы булган ниғмәткә, бәрәкәткә алып бара. Карый әле, Раббыбыз Алла нинди рәхмәт иясе. Әгәр дә калыпларыбызда, күңелләребездә изге, хәерле бер ният пайда була икән, барлыкка килә икән, шундый хәерле гамәлне эшлим әле. Ана кардәшем эшләп куйган. Шундый изгелекне башкарыйм әле. Раббым Аллаһның ризалыгын өмет иткән хәлдә дип уйлап, ниятләп куйды исә, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә бер хәсәнәтен әҗрен язып куя. Бәлкем син аны тормышка да ашыра алмассың. Бу ниятләгәнеңне тормышка ашыра алмассың. Ниятләгәнең барып та чыкмас. Әмма ләкин Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә калыпларыбызны, күңелләребезне күрүче зат. Бөтен әхвалларыбызны, яшереннәребезне, ачыкларыбызны белүче зат Раббыбыз Аллаһ ушбу асыл булган ниятебезгә карата да әҗрен, хәсәнәтен язып куя җәмәгать. Әгәр дә инде ушбу ният илә хәерле гамәлне башкарсак, Аллаһ Раббыбыз үзенең улуг рәхмәте илә уннан алып 700-гә чаклы, хәтта хәдисләрдә инде чиксез булган хәсәнәтләрен, әҗрләрен, савапларын насыйп кыла. Әгәр дә инде без Раббыбыз Аллаһның зәгыйф булган кыллары, ялгыша торган, абына торган, хаталана торган кыллары, әгәр дә инде бер яман нәрсәне ниятләсәк күңелебездән,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarına karasak, alar bu uylardan, niyetlerden bir tık korkanlar. Hatta Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kilgen vakitte da, ya Resulallah, kay vakit kümüllerimizde şunday uylar yirmese eylene, bizge ıyat, nersegine kilmi deyip, ayye, Adem balasının kümüne nersegine kirmi, nersegine çıkmay. Ama lakin Rabbimiz Allah'tan uyalıp, Rabbimiz Allah'tan korku sebeple, bunlardan kıtılabız. Euzu billahi mineşşeytanirracim kelimesini aytamiz. Estağfirullah Rabbim Allah tevbe. Hata günahlarımı gafu kılsan yarlıqasan idi. Bunday yaman uylardan, amellerden yirak kılsan idi deyip Allah tebareke ve teala'ga dua kılabız, yalvarabız cemaat. Allah Rabbi şunun bilen rahmetinden eyli. Hem de bizlerge örnek bulgan, hürmetli bulgan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin asıl şakirtleri, sahabaları da qarı gele Hanzalaga. Bir zaman Hanzala imansız buldu deyip tekrarlap bargan vakitte yolda ana Ebu Bekir Allah Rabbimiz onlardan razı olsun. Şarap nerse buldu Hanzala. Niye şu kelimelerini eytesin, imansız buldum diyen sözlerini siliysin diyen vakitte. Qarale ya Ebu Bekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulgan vakitte biz özümüzni şulay hissetemiz. Köterinkilik, imanlıklığı. Şunday elhamdülillah. Hayır, saadet, halet. Ama lakin gaylelerimiz yanında. Ama lakin yakınlarımız yanında. Ama lakin dost işlerimiz yanında. Başka kişiler yanında bu halet yok bit. İkiyüzlük tügül müsün bu? Deyip kelimeni etti. Onlar ikevlep Peygamberimiz huzuruna vardılar. Ya Resulallah, nersesin biz ikiyüzlü bulmadık mı diyen vakitte Resulümüz Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların ushbu hallerini tınlağından soň eğer de her vakit benim yanımda tisli bulsağız idi. Ferişteler her vakit kollarınızı kısıp dururlar. Ayy, biz Rabbimiz Allah'ın inde zayıf olan bendeleri yalgışabız, hatalanabız. Lakin Allah tebareke ve teala rahmetiyle vafukla yarlıqı. Hem de qarasak cemaat, ushbu hürmetli olan sahabalar da masayip tekebirlenip, benim ilimim var, benim imanımlık, sin falan, sin tegen deyip tekebirlenmegenler. Ama lakin Allah Rabbimizin ayetlerini okusalar, Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'den haberlerini işitseler, in baştan evvelen üzerine koyup üzerinin kalplerin karaydılar, tikşireydiler. Min şular cümlesinden tügülmeyken, adaşkanlar yamanlar cümlesinden tügülmeyken, halak bulatırgan yollar eden bağlarının yolundan var mıyken deyip, tüvençilik ile Rabbulara Allah'a yalvarganlar. Şuna da Rabbimiz Allah rahmeti bilen, eğer de yalgışıp hatalanıp, bir günahını uylap koysak, bir günahını işnim deyip niyetlegen bulsak, Allah-u Teala bana günahı yazmay. Başkargançaya kadar. Ama lakin başkara kalsa, Adem balası yalgış amelini kılsa, Allah Rabbimiz bunda da kin rahmeti küv ittirip günahını yazmay bit. Bir günahlık amelge bir günahsın yazıp koya. Şuna elhamdülillah nindi devirlerde, zamanlarda yaşayız. Allah Rabbimizin rahmetiyle ülken bulgan, ılı buğun kitip baratırgan bizni kaldırıp, indi ılı buğunlarımız, babaylarımız kürmegen haletler, Allah yırtı meçitler, güzel Bişik Tataristanımızda da 1600'ge yakınlagan Allah yırtları meçitler, azanlara eğitilip, şulay bizning tisli namazlarga kilip, amel gıybedetler kılalar kardeşlerimiz. Elhamdülillah zor siyiniş, şundi Allah yırtlarında gıylem alalar, apalarımız, abilarımız, babalarımız. Elhamdülillahi Rabbil alemin, şulay meclidigiz yeneşesinde şundi mehabbet bulgan, ushbu şehirden indi kürke bulgan, saadet bulgan Allah yırtı kırla. Allah Teala hasenetlerini nasip kılsın. Nişik Rabbul Gizze kitabı Kur'an-ı Kerim'inde de ite, İnnemâ ya'muru mesâcidallahi men amene billahi vel yevmil âkhir ve aqâmes salâ ve âtuz zekâh ve lem yakşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnu minel muhtedin. Rabbimiz Allah yurtlarına hareket birgen, ömür birgen, revaj birgen, ilişlerin kirtken, Allah yurtlarına yirgen, amel kılgan, gıbedet kılgan, turuşkan, kütergen Allah'ın kılları. Alar bir Rabbulara Allah'a iman bile yaşaylar. Alar bir kıyamet gününe ışanalar. Alar bir Rabbulara karşında namazların kılalar. Zekatlerin tüliler. Rabbulara Allah'tan gayrı hiç kimden korkmaylar. Şayet bu kıllarım doğru yolda tevfik hidayette bulan kıllarım deyip Allah Azze ve Celle şadlık siniş haberim bire.
Шундыйлар җөмләсеннән Раббыбыз Аллаһ безләргә дә булырга насип булса иде. Әлхәмдүлилләһ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән соралган вакытта: "Я Расулаллаһ, тәкъвалык нәрсәсең ул? Тәкъвалыксың нәрсә ул?" дип сораган вакытта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм бик гади иттереп, адәм баласының атлап йөргән вакытта аяк астына карап басуы дип әйтте. Аяк астына карап басабыз. Кирәкмәгән нәрсәгә, үткен нәрсәгә, тишә торган, кисә торган нәрсәгә, нәҗис булган нәрсәгә, пычрак булган нәрсәгә адәм баласы басмый әйләнеп уза. Тәкъвалык та шул, җәмәгать. Әлхәмдүлилләһ. Алган гыйлемебез сәбәпле тормышыбызны, хаятыбызны күркәмлек илә Раббыбыз Аллаһ разый булган юллардан йөреп, Раббыбыз Аллаһ разый булган сүзләрне, кәламнәрне сөйләп, бер-беребезгә карата хәер күркәм мөнәсәбәттә тормышларыбызны, гомерләребезне дәвам итәргә насип кылса иде. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә рәхмәте илә изге хәерле гамәлләребездә дәрман, көч-куәт бирсә иде. Аллаһ Раббыбыз рәхмәте белән гыйлемнең файдалысын бирсә иде. Раббул гыйззә изгелекләребездән кабул кылса иде. Шулай әлхәмдүлилләһ мөбарәк, үзенең йортларында бергә тупланып, җыйналып, гыйбадәт кылганыбыз төсле җәннәтләрдә дә бер-беребезне күреп, сәламләшергә насип эйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз хәятләребезгә, тормышларыбызга, илләребезгә бәрәкәт әйләсен. Башланып киткән шул милади хисап белән елларыбыз да бәрәкәтле булсын. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә дуаларыбыздан, гамәлләребездән кабул әйләсен. Араларыбыздан китеп барган белгәннәребез, әтиләребез, әниләребез, әбиләр, бабайлар, туганнар, якыннар, кардәшләр, Аллаһ Раббыбыз рәхмәте белән рухларын шат кылса иде. Каберләрен нурлы кылып, урыннарын җәннәт әйләсә иде. Икән яның гыйззәтен, шатлыгын, сәламәтлеген бирсә иде.